Migit na pong pabanway may labas at arapan tamong pamurin ng pandemya. Miyayaliwan ng kasakitan at beyatan ng denasan na rin dakal kay katamu, pauli na niti. Dakal na lang mo rin, karing kapatad tamo rin mayango na biye, pauli na ng COVID-19. Hanggaman ngini, ingkayalan kasiguraduan nung kapilan mayampat at metuknang iting pandemya, magalang takot at kinanalub karing keraklan. Dapat busal na niting kakatamong salukuyan na daranasan, yung kakatamong kasalpantayanan king ginong sinubling mebye, yamu bukod, ing panibatana ng kakatamong sikanan at kapanayan. Mabiying gino, kaya betaying gino, manalig tamo king gino. 5 dana na banwana yung may labas, niyang pigkalaman ng kasalpantayanan Kristiyano ng Diyos, yung bansa tamo. At kilub da ring 5 dana na banwang may labas, iting kalam ng kasalpantayanan, yung maging matibeta mong kalasag at santungan, ban arapan at pagtungkumpen, ing daka nakapagsubukan at kasakitan, akikatang denasan anting meto nga bansa. Numakanano tamong inarapan at pigtagkumpen iti king milabas, kapamilatan ng kikatang kasalpantayanan at kapanaligan king lugod at lunos ng Diyos. Makanyan tamo naman narapan, iting salukuin at pandemya, kimit mong kasalpantayanan at kapanaligan king ginong sinubling mebye. Pag masusyantayang ini, ing peka maulang kapiestana ning Santa Iglesia, ing pamanyibli ng mebye ning ginutamo ni Kristo. Bigtagumpeya king upaya ning kamatayan at kasalanan. Mabiyeng gino, kaya betayeng gino, at subusal tamo, ing apong gino. O ini nga beyabe tamong napasyag, busal na niting daranasan tamong pandemya. Kabang susundo tamong gagawan, imiyayluang parala na nimpamaningat, laban king mikakalat a virus, ante mo yung pamangamit face mask, face shield, physical distancing, at pati na yung pamangamit tamo karing bakuna. Taptan talareti, kambening kasalpantayanan tamo, king ginong sinubling mebye. At manalig tamo, king yamu bukod ing ating upaya, ban mayampat at nituknang ing pangakalat na ng COVID-19. Mabiyeng gino, kaya betayeng gino, manaligtam king gino. At bendisyon na kayong ampo, ningigpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayungan, at iti po, Yapondong Lavarias, yung Arsobispo na po ng Archdiocese ng San Fernando. Maya payabak po at magrasyang kapiyasan po kaya katamungan. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Din kaya katapong sponsors, kaniting 10:30 a.m. Mass, ilapin po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Architect Alex and Mrs. Agnes Tumang and family, Councilor Manny and Mrs. Gigi Manalo and family, Engineer Noel and Mrs. Gloria Canlas and family, Beltran family, Mr. Fier and Mrs. Bienet Diaz and family, Mr. Reynaldo Umali, Standard Insurance, Mr. Renan and Mrs. Marife Unson, Mr. Raul and Mrs. Linda Isanan and family, Mr. Crisanto and Mrs. Emelina Ginto, Rodel Alet Samantha Adeline Cruz,
Mr. Antonio and Mrs. Aida Ocampo. Mr. Chris and Mrs. Rona Gomez and family. Alex Malyari and family. Mr. and Mrs. Ding Pilaw and family. Mr. and Mrs. Raul Roque and family. Mr. and Mrs. Ronald Nukup and family. Dr. Michael and Dr. Natalie Rivera. Dr. Francis and Dr. Luisa Arconcel. Eddie and Monina Yao and family. Myla and Joshua Manalad and family. Jose and Portia Manalad and family. Frederick Sponyo and family. Greg Yamson Jr. and family. Lani Quito and family. Engineer Jess and Mrs. Clarinda Punsalan and family. Ricardo Venerable and family. Erlinda and Shane Liwanag and family. Jack and Aina Sikat and family. Leticia and Leishi Liwanag and family. Nora Palyasige and family. Edna Villamor. Aida Maniago. Rosemary Magtoto. Milagros Nagit. JR and Melanie Manalo. Godofredo Sanchez. Grace Ornalis. Irene Sanchez and family. Tess Canlas and family. Grace Martinez and family. Delia Maglaki and family. Ferdinand and Arlene Francisco and family. Goldilocks Big Shop, Mexico Branch. Edna Malonzo Pangilinan. Rosana Aguas. Mr. and Mrs. Ernesto Lagman Sr. Mr. and Mrs. JP Lagman and family. Abel and Viring Canlas. Monet Cabigting Macalino Want. Len Salas. Mr. and Mrs. Renica Maniti Penas. Pearly Maniti. Parian Diagnostic Laboratory. Mr. Ronnie and Mrs. Raquel Manalili. Attorney Ronnie and Mrs. Cherry Silvestre and family. General Oscar and Mrs. Cherry Albayalde and family. Mr. and Mrs. Eddie Mandani. Asek Ador and Ruby Canlas and family. Mr. and Mrs. Amor Canlas. Mr. and Mrs. Edna Miranda and family. Mr. and Mrs. Riel Miranda. Engineer Jojo and Mrs. Joyce Manalo. Mr. Manny and Mrs. Lisa Dabu. Mr. Lacloren Velasco. Mr. Cesar and Mrs. Juliet Velasco and family. Mr. and Mrs. Roberto Wang and family. Mr. Ruben and Mrs. Milagros Gomez and family. Mrs. Christy San Luis Berikoff and family. Engineer Noel and Mrs. Gloria Canlas and family. Leia Pineda. Wright Price. Reynan Calo and family. MFNS. Intelligent Tech. Solid Business Machine. Biz Asia. Divina Asinto. JBHOY. Maple Trading. James De Silva. Technoline. PH Global. EA Global. Ion Tech. Dong Liangco. Jack Gaustino. Adex Computer. Lance CJ Trading and Computer Center. Archie. Mexico Printing Company Incorporated. Chrislands Pharmacy. Affinity Mexico. VST. Hakanemi. Ronald Aerospace. Lito. Belina Singyan Katikbak. Jasper Anthony Katikbak. Joseph Agustin Katikbak.
Donato Malonzo, Mr. and Mrs. Edgar Lising and family, Ramon and Lenita Lising and family, Mr. and Mrs. Antonio Reyes, Aurelio Macapagal and family, Felix Jomar Carrion and family, FCI Mexico, Mr. and Mrs. Ernesto Sebastian, Mr. and Mrs. Nards Castro, Norberto Calma, Aris Lapus, Mr. Roland and Mrs. Remy G. Mateo and family, Mr. and Mrs. John Miranda, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Boardland Development Corporation, Rosalie Ann Tamayo, Leonardo Castro, Janet Fernando, Barangay Captain Susana Siron and family, Mr. Joe and Rose Tolentino, Ricardo Dizon and family, Owens Food Shop, Poblacion, Mexico, Jason Sampang and family, Millie and Risa Trinidad and family, Sweet Mama's Cakes and Pastries, Attorney Jovi Ann Atinaha and family. Antimurin po ding magpasalamat the Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda and family, Dale and Jess Pineda and family, Danico and Kim Pineda and family, Eder and Enel Dison and family, JP and Tay Yuwico and family, Ryan and Teng Claudio and family, Merlin Tuason, Carlita Bainosa, Mr. and Mrs. Jess Biray, Mr. and Mrs. Pedro Sason, Rodel Basilio, Romaset David, Sito and Miling Panlilio. Para king good health ng Mr. and Mrs. Fernando Harjolin, Matic family, Alex Malyari and family. Para king Aldo ng Kebaytan Dale Yancy Pineda, at timurin po kapasalamatan ng Jose Pepe Hison, para king malalagwang kapaldanan dari Herminia Talaw, Jojo David, Roberto and Irene Capulong, Irene Pabalan and family. Para king alanang kang kapainawan ng kaladwa dari Senaida, Eliasar Sr., Kevin, Cleope Sr., Felisa, Asuncion, Herminio, Hill, Ederma, Maria, Romeo, Melba, Natividad, Bernie, Father Marius, Father Marcelino, Father Elmer, Dolores, Jesus, Dominador, Renato, Marlon, Milagros, Gina, Serapin, Delphis, Maria, Annette, Monica, Jesus, Natividad, Rosalinda, Gerwin, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Para king kapaldana namang Amor Canlas at king kaladwa ng Fernando Gabriel. Talakad kamo po at ikan tatayang dalita pamukulad. Diyos, insingwala namin iramdam ka.
Tawag ulirang alang kawangis, ating dumulirang alang kapais. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay Pinuling Sara, masalan na panayan din, balikan ni Agnes ni. O pasindanig Santa Monica, ituro mo kay ikaing kapusan, ipanalangin mo kesana, uming-luming Santa Monica. Kalupa ng San Agustin, ibilang mo kay ating anak, ingaya panigeng at iyanan, lupa ng Diyos mo kay ipagan. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay Pinuling Sara, masalan kapanayan ni, balikan ni Agnes ni. O pasindanig Santa Monica, ituro mo kay ikaing kapusan, ipanalangin mo kesana, uming-luming Santa Monica. Ikang minawsing Virgen Maria, king alabusog na may kilangang ka, napasnawan kay kayang bingena, king sintas ang limaw at tinawag ka na. Patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay Pinuling Sara, masalan kapanayan ni, balikan ni Agnes ni. O pasindanig Santa Monica, ituro mo kay ikaing kapusan, ipanalangin mo kesana, uming-luming Santa Monica. Ipanalangin mo kesana, uming-luming Santa Monica. Ilagay niyo po ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At kaya kan timurin. Kalukurang kapatid, may tipon tamo, kaniting kaurasan, banyang pangtaya, iting Eukaristiya, ating kapasalamatan kay nga pong Ginoo. Ulin din ninanakatamong metong asanta, mamantabe, manalangin kay katamo para kay katamo, at in kayang halimbawa, yan naman nilikwa na kay katanan malyaritan tukyan, nung bisatang miras keng kayariana ning apong Ginoo. Yasat kaniting kay katamong pamitipon, pasalamatan tayo mo naman keng kay katamong patron ni Santa Monica. At kambiyan na niti, manyad tamo naman kapanupayan kaya. Uling detang pamikatagon, nawa, gagawan tayong patron, pero tayo gagawang patron ng kay katambiye, paulin ng paminsan-minsan, ng kay katamong pamikasala. Nyasat karampatan mo, ipasyagta mo, yung kaya katang kapanisyan, manyadang kapanupayan kaya, at kapatawaran. Kaya nga pong Ginoo, pauli na rin kaya katamong kakulangan at kasalanan. Magumpisal ko kin Diyos sa mayapayang totoo, at kay kapatid, uli may kasala kang bina, kingisip, amano, at tapat, at may aluwang kakulangan. Uli nito panigapo ko, Panginoon na Mariang Kapilan ng Virgen, karin sa Anghel ng Pong Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. Kin Diyos sa mayapayang totoo, pakaluluan na katam, at yung pangapataw da rin kasalanan tam, idala na katamo sana kimbiye, alangang ka. Amen. Kyrie eleison, Kyrie
in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Pagkiyatong kapayapang kainaw kayang kalaguran. Iyong Diyos sa rining banwa, mayong Diyos sa kita. Sa sambanda ka pasalamatan ka na, pupuyan ka pauwi kang hidaya. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ginoong Jesucristong bugtong nananahimik mo. Ginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikang minalakoking kasalanan ako. Makaluluan mo kami, ikang makaluluking iwanan ko. Nagapan mo'y panalangin Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ikang bubuting banal, ikang bubuting ito, ikang bubuting kakatas-katasan, Jesucristo, Laguming Espiritu, banal pinipahayang Diyos kita. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, ikpami, ingalimbawa na rin kay kang banal. So, panakabisanang misulong king banal a pami piye. Na makanano king migmasusi king kapigaganakan kang Nuan a Santa Monica. Makanyan mo naman sanan tukyan alang likat king pami piye mi kayang alimbawa at kayapan. Idadon mi, king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo. Amay biyat magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu. Diyos, manggaman, king alangang ka. Amen. Magkiramdam tamo po king lituryaning amano. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. Karing Aldoreto, dinatang laring mapila na Hudyo, ibat Antioquia ning Pisidia, at ibat Ikonyo.
Ikwara lang ayamuyot ding tao, laban ka ring apostol. Pemasibas de i Pablo, at kelad ka de, luwal ning balen, inyang balara, metene. Dapot milupong lakeya ring alagad, at kabang pilulupungan de, mi bangon niya at mi balik king balen. Itang tinuking Aldo, ya ampon i Bernabe, mintala derbe. Kay batdang penaral ing maya pabalita karin derbe, at kay batdang menikwang da kalalagad, mi balik la karin Antioquia ning Pisidia. Kay batdang pepayendalan Listra, ampo karin Ikonyo. Pepasik na nga dalalub ding alagad, at disnanda ka rin, at inusukan dalang manatili, king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalandakal akasakitan, ngarang sinabi, bayuta mo milub, king kayarianan ning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamag-ayuno, peniwalarala king Ginu, akarelang panaligan. Dinalan la Pisidya at miras la Panfilia, kay batdang menaral ing amano na ning Diyos karin Perga, tinagdos lang minta karin Atalya. Manibat Atalya, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan ni panibala, king grasya na ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwara ng lubos, agampanan. Inyang miras la Antioquia, tinipon dalaring miyembro na ning iglesia, at beli tarangan, ing sablang depat na ning Diyos karela, at nung makanano na biklat ning Diyos karing pagano, ing dalan payinturo, king kasalpantayanan. May natili lang malambat kaya bera, ding alagad, karin Antioquia. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. ding kakaluguran mo ipamalitara, ing ligaya ning kayakang kayarian, o Ginu. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayarian, o Ginoo. Mayapyalub ing Ginu, karing sabla, ing kayang lunus at karing sablang dapat na, ding sablang lelangan mo, poryanda ka, o Ginu, at ding memalian mo, pasalamatan da ka. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayarian, o Ginoo. Ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayarian, at ing kayakang kayupayan, impamagari mo, alang kapupusan, ari ka, kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayarian, o Ginoo. Parati keng pupuryan ing Ginu, pabustan ing meto ketawan kayang puryan, ing banal lang lagyu, king kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kayakang kayarian, o Ginoo. Talakad tapot parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 ginuning panwat labuan, pasalamatan da ka, uling lintad mo, karing musmus aisip, ing linihim mo, karing mga piyasa at matena ka. Alleluia,
Ing Ginoo manatiliya kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king mayap abalita at pang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus sinabi na karing kayang alagad, ing kapayapan, lalakuan ko kay kayo. Ing kanakong kapayapan, babiyay ko kay kayo. Ing kapayapan ay na kalupa ning babiyay ning yato. E kayo sukat, mababarisa, o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko kay kayo, makoko, dapat may balik ko naman kay kayo. Nung liguran nyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko king igpa, uling igpa, may gitya kanako. Sinabi ko na iti ingeni kay kayo, bayo pa mapalyari, ban potang mapalyari na maniwala kayo. E kung na pakakaba pa, ing sasabihan ko kay kayo, uling daratang ne, ing pamuntok, ding yato nga iti. At alayang upaya kanako, dapat daratang iya, ban akilala na ning yato, king kaluguran ke ingig pa, at king daraptan ko, ing yuyutos na kanako. Kaluguran kong kapatid, ing mayap abalita, ni kay katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, manatili tampo sagling makatalakad. Halleluja, 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 halleluja. Hallelujah. Lukluk tapo at makiramdam king homilya. Doon pong kutnanda kayo, ne? Halos siguro itamo, burita mo yung kapayapan, ne po? Buri yung peace. Buri po yung kapayapan. Nang klaseng kapayapan. O yan yung masanting tampi ko naman, eh? Bisata ang kapayapan, pero nang klaseng kapayapan. Dindam tayo nga pong Ginoo, kaya ng Ebanghelyo, sinabi na kay katamo, ang po ka rin kayang disipuno, peace I live with you, my peace I give you. Lalakuan ko yung kanakong kapayapan, kaya kayo, kapayapan nakalupa ng bibiyena ng iyato. Siguro, nung pansinanda mo, we accept it or not. Yung kamatutuanan maralas panto ng tang kapayapan, na pinimbabiyanan ng yato. Babiyanan ng yato itang alana kang kailangan at syunangan. Wala ka nang ahanapin pa. Ngarang. Tutuya ita? Tangala ng gulo, ala ng problema, ala ng sakit. Nang kayo yan ang kakatampantunan. But that is impossible. Nga pinimpangako ng kapayapan ng yato, yatutu. Uling, ing mibiyebye kaketiking yato, metong akatutwa na dapat tangarapan, we will be in trouble. Yes. Kimbiye ketiking yato, atsu yang atsu inggulo. Nang kay tatakot tang gulo. Kaya po makanyan eh. Tatakot tang ating kakapate. Napin din nga liwa, yung karela sasabihan, ako mo ngayon kuburing ating kong kakapate. Pota po narandaman ko yung makanyan. O surrender yun po yung baptismal certificate yung ako. Uling, kanyang mabinyag tamo, may kubisatang makilaban. Kaya po makanyan? Ewari pengako tamo. Sa sakwil may satanas. Patse sa sakwil may nanume. Kalaban. Kapate. Potang kaya kabisang ating kakapate.
Nya siguro, nang ikabisang ating kakapate, kaluguran may nga pong Ginoo, kaluguran may aman ng demonyo. Pwede po ita? Nga pong Ginoo, sasabihan na kay katamo, lakwang ko kay kayo, ingka na akong kapayapan. At sinabi na, kayo tatakot. Kayo pa'y balam kayong gulo. Do not let your hearts be troubled. Do not fear. Nanin pipresuppose na din Nung bibiyeta mo kaya tiking yato, there will be trouble. Nung bibiyeta kaya tiking yato, atin makatakot. Bawa po ngayon na mo. Metong akikatampi tatakutan niya pinining COVID-19. Kami susundo mga palyar. Kati nga pong ginanasabihan na, kayo tatakot. Kayo may tatakutan. Okay, makatakot yung mamamati, sasakit, pero pabore yan ing mangibabo kimbeyo. Doon busal na nining masakit akabilyan, busal na niting kay katamon takot, tamasan tamo yung pamakyabe na ning apong Ginoo. Uling pamakyabe na ning apong Ginoo kay katamo, gayon tunay panibatana ning kapayapan. Mag-aral tamo karening kay katang gaganakan ngayon kaorasan. Gaganakan tan santo, ampo santa. Muna, Santa Monica. May kasakit siya. Nilawen tayo po yung kay katamo santa, Potang pupunta kayo po, Kenny. May kakadiwa kayo po, tangakakit siya. Nano yung kayang lupa? Lupa yang may sakitan, po. Nalawen tayo lupa na. Linapit na ko po, Kenny. O tatako kayo lalapit. Ikit yun yung lupa? Nano yung lupa na? Mailiya? Kikiyakya. May ito kapapakit na kay katamo. O yan yung kakatamong dalanan. Nung bisa tamong mag-ari yung Diyos kay katamo, nung bisa tamong manatili kay kapayapana, ning apong Ginoo, busal na rin troubles, problems, difficulties, even sickness, dumalan tamong kasakitan. Nanin dalanan ng kasakitan, ning kay katasanta, eda naman pe malupalo. Eda naman penumbok. Eda naman tibtababatal. Naning kasakitan na delanan. Yung kasakitan na delanan na yapining yung kayang anak, kabyas na. Pero, masaya kay Santa Monica. Bakit? Uling kayang pagnasan, kaniting kayang anak, dapat mag-ari yung Diyos kayo. Dapat malambat na panahon, makanyaning milyari. Nga pinekubalo, pilan balding lua, impepalwal na Santa Monica. Then kay pitaru-taru pa, pamaglokwa pa ng kayang anak i Agustin. Tatandaan tamo minsan, sabi ng Santa Monica, paninap ko nga na, may konverti na ka nga na, may kaluparakan, talasal pantaya. Po tagala nga ng Agustin, yung paninap mo baligtad, di ka makonverti kayong kanakong tuturo. Kanya ni Holokwen, iman. Po tangkay kanita, ining kayang ima, tukyan-tukyan yung anak na. Kay sa likutan pa. Misan, mintaya, king Roma likwaning kayang ima. Tinukiyam. Itang kasakitan na dinasana, balo na yung kabalduganan nita. Yung kasakitan na ini sayang. Nung busal ng kasakitan na ini, manakit kang kapayapan, uling balo mo, gagawan mo, yung aus at burina ng apong Ginoo. Makanyan mo naman ikita mo, kayong metong pang santo, kayong mumunang pamamasa, kan San Pablo. San Pablo, metong yung kalaban ng Kristo. Metong yung kalabanan ng Santa Iglesia. Dapat, kanya nga kilala ni Kristo,
Benaki yang kapayapan kang Kristo. Ang yampang king busal na ning kasakitan. Mitutulaya at isundunin pakilala kay Kristo. Dindamtamo, kining mo ng pamamasa, numakanan di takda niya pete. Pero, nanggiwa na minurong niya, sindu na pamurin. At kitang kayang kasakitan na dinasan na ito at makatalan niya kang Kristo, kaya naikiting kapayapan, makanya na lang pepasikinangan, deng aliwang talasal pantaya. At sinabi na karela, kailangan tamong dumalas kasakitan, nung bisatang lungub, kayang kayaryana ni Diyos. Nung bisata mong magariya ing Diyos kay katam. At San Pablo, dinanas siyang matinding kasakitan. Pamaglupi ang ganin niyang patende, pero darlana ing kapayapan ng Kristo. Imbinye ng kapayapan Kristo. At nuka rin niya manalumpakan. Nuka rin niya makatalakad ing kapayapan amanwa ng Kristo. Dindamtaya mo rin king Ebanghelyo. Isinabi ng Jesus, sabi ng makanyan, kalugurang kingig pa, inyasa at tuparang ko, pamintuan ko, hingadwa ng daptan ko at pagobran. That is the very essence of the peace of Christ. That even in the midst of troubles and difficulties, you know that you love the Father. We know that we love God. At gagawan tamo yung pagawa na kikatamo, even in the midst of troubles, even in the midst of difficulties, we can still experience peace. Uling itang peace, malalumpakan niya kayong lugod taki nga pong Ginoo, ang pamaminto kaya tangadwana kay katamo. O yan, yung lalakwan ng halimbawa kay katamo ning kay katang Santa Monica, ang pokening mo munang pamamasa, San Pablo. Antimong pamanukira, king katutuan na sinabi ng Jesus. Kimbagay, tamo naman, ngayon pong pandemya, panamdaman mo rin ng kapayapan at kapanatagan, potang atikang kayabe tao. Busal ning makanya na malilyari, akit may eman matitigati. Bakit? Eya kabud makalawi kining malilyari ngayon. Noon makalawi mismo, kay nga pong Ginoo, namamantabi parati kay katamo. Kanitin panagkatda, ni nga pong Ginoo, San Pablo, ang papay Santa Monica. Kanitin panagkatda, kay katamong adwan, di narakadasanang saop king karelang panalangin. Para bang kaniting panaunan ng pandemya, kaya tamo maging masaya, potan diri ng talang community pantry deng kalupatan tao. Okay, so pantala. Pero eya mo ang gakarin ing kapayapan. Nang kahit pinsasabihan ko, masanting po yung ating community pantry, balong at yung kayo-kayo-kainin, uling misan, yung sinabi na nining meni muna kanini, kabalen tayo po inin, misa non, tagang ilesyata. Yung sasabihan na, nyapin may create lang community pantry, bang kanita, pantawid nga ra, pantawid. Santing ya po ita. Pero yung kutang, no ka rin tala tatawid. Ali po? No ka rin tala tatawid. Balo nakatanda na niya misa ni Boy Scout. Always ready. Then Boy Scout na po, sasaw. Ding metong matuwa. Tinyan dadalan. Penyalina. Sino, pane, linipa ni endalan, tinawid ni. Yung atsula kita sumangit. Nga nanining anak, apo, nga na. Nung ka rin ko po sa akin, nga na. Ibalik mo ko ka rin, na ka rin ko sa akin, nga na. Nga lawin pala po, nung ka rin tala tatawid. Ulimpotan nung irabalo, nung ka rin tala tatawid.
manatili la po kentete. Nang milyari po tang mitipon la rin tao kentete, malasakya po. This is something that we need to pray for. So pantala. At manwala ko po siguro kanini. Imbalang niya itong kakatamong ini, kaya tamo mo manintun material pamangailangan. Manintun tamo naman kasopan magpatatag karing kakatang pilubluban, magpatatag king kakatang sikanan, magpatatag king kakatang kasalpantayanan, busal na ning malilyari. Pwede nga doon tang grasya king apong Ginoo. Nasana itamo, lalong-lalo na itamo nga tsungeni at sisimba through live stream. Maging panibata na kanasana ning pamipatatag kasalpantayanan at kapanaligan karing kalupatang tao. At mo tindamtang milyari, king mumunang pamamasa. Isan Pablo na dinanas kasakitan di takdan niya apete, pero pasik na nga nalapalo, dening talasalpantayang kalupanan. O yan yung kayausan kay katamo. Pero tandaanan tamo, malalagwa, ing mibiyebye, king kapayapanan ni nga pong Ginoo. Uling kapayapanan ng Ginoo, managkat, pamagbayo. Ing kapayapanan nga pong Ginoo, hausa na katamo, king pamagbaliklub or conversion. Conversion is a process. E mo sabing may convert na kangeni, okay na ka. No. Conversion is a process. Ang yampong anak ng Santa Monica, San Agustin, ne kasayang kasaya, Santa Monica, uling, may binyagyo, may konvertiya. But still, conversion is a process. Dito pong makabasa kayo, kitang kayang tungkol kayong Vienna, kitang confessions, misan, at niya sinulat ka rin, San Agustin, mga diya kay nga pong Ginoo. At nga naman kanyan, Lord, give me chastity, but not yet. Nga na. Ginodinan mo ko sanang malinis sa puso at pamisip, pero ye pangini nga na. Iwari ita mo makanyan mo naman ne po. At kaya ka pa nagkasko nga mo. Kapilang kaya mila ko ini, bisa na ako kaya malalagwa. Bisa na akong tuknang miminum. Kaya malalagwa. Kaya pumakanyan. Kailangan tamo ing saup na ningapong Ginoo. Banbusal na ning gulok imbiye. Kaya tamo makatalan. Kaya tamo akit ing kapanatagan. So kapag susundo tamo, ining kaya katamong kapag masusyan ngayon, adon taki nga pong Ginoo, na sana mantabi kaya katamo. Lalong-lalo na kaniting panahuna ning pandemya. Na etamo mo maging mapad itang mangan ka, milabas patingapon. Doon pa naman, kim panahuna ng pandemya, let us take this as an opportunity. Ba napakit tamo yung lugod, tamo king nga pong Ginoo, at etamo kakalingwan daraptan, itang adwa na kay katamo, uling kanita taya kakawangis, Kristo, at imandindam tamo, kaya ng Ebanghelyo. Pangaditaya po yung balang metong, kay katamo, ne? Na sana, impantunan tang kapanatagan at kapayapan, yapin nila kuha ng Kristo. Nandiyan, busal na, ning nanuman trouble. Busal na nanuman may pamisagsagan. Manatili tamo, king kapayapan. Uling aliwain kapayapan ng yato, yung pantunan tamo. Ngayon kapayapan ng Kristo. Amen.
Ipasyag tayong kingini, kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko kin Diyos. Diyos, ipang mayupayang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Nuana Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye. Pepay te sa banwa makaluklok wananing Diyos ipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabi ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na Iglesia Katolika, king pamisamakding banal, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king be alananga. Amen. Kaluguran kong kapatad, mitipon tamo bang magmasusi king misteryo ning kay katamong kaligtasan kang Yesu Kristo. Adwan tamo king Diyos sa igpatamo, king ibuklat ne para king mabilo gayato, iting sibol ning biye ampong kanwanan. King balang panalangin, nga tamo pong makibat, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang mitagulaling ka ring sarili laking Diyos. Bansaw pa na lang maging tapat ka ring karelang pangako. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan ka ring bansa. Ban ing Diyos ilako na king yato ing bayolensya. At busta na katamong sumuyo kayo king kalayan. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring matuwang magdusa paulining pamangaynipan king biye ampong sakit. Ban mantinyan milo kapamilatan ning pamanlingap mi. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamungan makatipon keti. Ban ing Diyos, turuana nakatamong gumamit masalese, karing mga mangayap abage binyeno kaya katamo. Ban lalo da katamong alapit kayo at karing alanganggang kanuanan akayang pengako. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ikpa, pakiramdaman mo ring panalangin ing kay kambalayan. Pagkalam mo kay kami, ing pamisip mong adwan mi kay ka, king kasalpantayanan. Itingan Gino, adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Reda pong makasadyang mag-offer, malyari no pong magpilaking libutan. Salamat po.
Kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo kakundaon, matanggap para pa ng Diyos, ipang may payang totoo. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. King kapulit kaligay ning king lagyu. King kakatamit ka sa palalating mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ikipami, yang pangmila, king banal mong altar, dating ayin mi, bilang kapag masusyan, king kapiasta ng Santa Monica. Panigapumi, king kekang pakalulo, ing makaibela sang ligayang emunano keka, at apakyabutan da para kay kami, ing maglapo mong grasya at kabanalan. Itiyan ming kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino, mandabi kay kayo. At kekan timurin. Yat na ilarem pusoy. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, sugat at makakapos. Ing pasalamatan da kang king sablang pinandit at numan ka rin. O Gino, banalig pa, may payang tutuwa talangang Diyos, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ampat king makapagmula lang kasalpantayanan, da rin kang banal, pagkaluban meng panibayong sikanan ing kang Santa Iglesia, at kay kami naman, yampang mula, ring mga tibe katunayan ng lugod mo. At mo rin, ban migampanan la ring misteryo ng kaligtasan, gigisingan mo kami kapanamdaman, king kapamilatanan ng mga sampad ng alimbawa, at mipipili kami king lalamdang pamamilatan king harapan mo. Uli na nito, Gino, ikami man papasyag ming kasalpantayanan mi keka. At kambeda ring sablang anghel ang pambanal, pupurian dakat pasalamatan at ngamingan kakanta. Ikapin ng banalo, Gino, at yung meto lelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king balayan mo. Bangketa manibat king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, hindi lese daon mi ang pangya king lakyom. Ulan nito, Gino, pagparalumpumi, palukob mula at pabanal king kang Espiritu. Detingay na daralamit daraon keka. Ban magawalang katawan, ang pondaya, ng kang anak Yesu Kristong Ginumi, ang minutos ke kami, king pagmasusyan mila, deting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, king wani yung tinapi, at pasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinapi, at binyen na iti karinggan disipulo at ngala. Kunanya iti ikayungan at kananya. Iting ka na akong katawan, amidaon parang kay kayo. Makanyan mo naman kay badaning apunan kinwani ang kalis. Kaya pasalamatan na kat pinuri,
At binyan ka rin kayong disipulo at ngana. Kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ni kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubupa na kayo, at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ni Kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo bebea, Cristo magea, at datang niya kasipayo. Cristo metea, Cristo bebea, Cristo magea, at datang niya kasipayo. Yang ining kaganakan mo, Kino, imakariglas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo. Ing maligayang pangasubli ng mebye, at impamitas na banwa. At lahat ng makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darawan niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo.